Amakuru yacu reka tuyahere hano iwacu mu Rwanda, aho Rwanda Rugby Men's 15th National League igiye gukomeza ku munsi wayo wa gatanu ndetse n'umunsi wayo wa karindwi. Ikipe ya UR Grizzlies yari guhura n'ikipe ya Thousand Hills ku munsi wo kwa gatandatu 13. Uwo mukino ntago kibaye kubw'impamvu z'abanyeshuri bataragera ku mashuri yabo nk'uko bisanzwe. Ni nako kandi ikipe ya Gitisi huje ibibazo na UR Grizzlies nayo yari guhura na Resilience, umukino utakibaye ku cyumweru kubera ko abanyeshuri bataritegura neza. Mbabwira yuko tariki 13 kuri uyu wa gatandatu Lion de Fer muri Camp Kigali isa 9 iraza kuba ihura n'ikipe ya Alpha Kagugu, naho Kigali Sharks tutaramenya ibyayo na iraza kubitana mu mitwe na Rwamagana, mu gihe Muhanga Thunders iraza gufata rutema ikirere ikerekeza i Burera igiye gukina na Burera Tigers. Twerekeje mu yandi makuru ariko arebana n'abanyarwanda, mbabwira yuko ya mikino yari yarategerejwe yitwa Mafro International Uganda 7s U18, ikipe ya Mathieu bita Kamonyi Panthers yerekeje mu gihugu cya Uganda. Kuri ubu ngubu yagezeyo, uyu munsi iraza gukora imyitozo iri kumwe n'umutoza bita Alan Otema, umutoza wa Uganda Cranes mu bakina ari 7, mu gihe ikipe ya Gitisi yahagurutse isa 12 yerekeza muri icyo gihugu cya Uganda, aho naho baraza kuba bari muri iryo rushanwa rya Mafro International Uganda 7s U18. Mbabwira yuko izabera Kyadondo i Kampala, ariko ibikomeje guhwiwiswa nuko bamwe batoneshwa abandi bakimwa uburenganzira bagakwiye kuba banganya, ariko ibyo byose bigakubitanira muri yanzu twita ya federation. Ariko ibi byose bikwiye gucika kandi bikavaho, twese tugahurizwa hamwe tukanganya ubushobozi mu gihe twese tubuhabwa. Twerekeje muri Uganda muri Nairo Special Uganda 7s, umunsi nawo wageze nubwo muri iyi weekend itaraza kuba, ariko kuri tariki ya 20 na 21 irabiri hano hafi y'u Rwanda ikabare ku bufatanye na Kigezi Silverback, nabo baraba bategura Kabare 7s. Mbabwira yuko ari hano hafi y'u Rwanda, mugomba kuyitabira mukaza muri benshi cyane. Dukubitiye muri The Rugby Championship guhera saa 3:05 z'igitondo, All Blacks izaba yakiye Springboks, mu gihe ikipe ya Warriors izaba yakiye Los Pumas guhera saa 12 z'igitondo ku munsi wo kuwa 13 z'ukwezi kwa 9. Kuri uyu wa gatandatu twerekeje mu bari n'abategarugori bari muri World Cup. Ikipe ya Springboks Boka Women's izaba yakiye ikipe ya All Blacks Black Ferns saa 8 z'umugoroba, mu gihe Canada izabicakirana na Wallabies saa 11. Ni nako kandi muri South Africa bigezaho biryoshye muri Currie Cup semifinale mu mikino igiye itandukanye, aho Lions izaba yakira Boland Cavaliers, mu gihe Suzuki Grievers izaba yacakiranye na Toyota Titans saa 1:15. Ntuzacikwe no kuri uyu wa gatandatu, bizaba biryoshye. Mukomeze munyereke urukundo mukanda subscribe. Ni da Silverback nyawe.